Kuthiwa kukhulu kuyeza kusasa kusho uKing Bhakanzama ke inyanga edume kakhulu ke lapha einkundleni zokuxhumana ke phinde dume ke ngokuba sendaweni ke yaseThekwini la azinze khona ke uthembisa ke abalaphi bendabuko ke abangamaqola ke noma ke abadlala ngabantu ke ukuthi ke uzobaphenya ke izinqa ke lapha ke uthi ke kukhona ke aza nakho ke lapha ke siyakhumbula ke bafowethu mesikhuluma ke ngoKing Bhakanzama ke sikhuluma ngenyanga ke lapha ke edume kakhulu ke iphinde ke idume ngezinto ke ezibonakalayo ke lapha ke njengoba ke inendawo yesakhiwo sayo ke lapha ke okuthiwa ke uMakhandakanda Dam ke aphinde waziveza ke khona la einkundleni zokuxhumana ke ethi ke lesakhiwo ke ila khona ke ukulashula khona abantu ke lapha ke sikhumbule futhi ke ukuthi mesikhuluma ke ngoKing Bhakanzama ke sikhuluma ngenyanga ke lapha ke yaziwa kakhulu ngokuqequlula ke izinga ke zabantu ke izibheko obala ke uma ke kukhona ke okungenziwa ke kahle ke lapha ke uthi ke ulekelela ke isizwe ke ngokusho kwakhe useveza umlayezo ke ushisa ubhekisa kwabanye abalaphi bendabuko ke abanganalo ke iqiniso ke ethi ke na kanjani ke ntambama ke uzobabhequlula ke izinqa ke ngokuthi ke aveze obala ke amahlazo ke okwelapha ke ngokungamanga noma ke ngokungelona ke iqiniso okuyinto ke lena ke esikholwa ukuthi ke izobasiza abanye ke kanti ke abanye ke bakhala ukuthi ke iyabalimaza ke okungabalaphi bendabuko ke abasho njalo ke lapha ke emakhasini nabo sazi ke bafowethu ke ukuthi iyozala nkomboni mina kwami ngokuthatha ngikubeka njengoba kunjalo ke ngithi ke awuhlale khona la uma kukhona futhi akulethayo ke sizokuletha njengoba ke kunjalo bafowethu lishonile ilanga liniphathe kahle intambama nibe nobusuku obuhle.